Aski kipantak nitaki kun hamas kaptasa mak futbol toket ya tewina kampi sarantanya nih. Masuk daru mantiaka belum taman kawipan kakan wal tawina kau tawian ka. Kuna teka ka taman caman ciri na kapau anatiri naka kamadaki anatiri itu cuan teluk barusan yang kecapkan ka. Uka masin ka belum intama ka maya tiya wapsu. Ukan kakani waski kitu kamhan wal tawina kaka. Taka uka nakakaunya kibatan yat katataniwa. Hica ka belum tama saru caman canyas siwa. Masuk Primera División de Bolivia, torneo clausura yang tahun hakim sana tahun kau Hawaii. Real Santa Cruz tamaha pagol mayoría Royal Parita Mara tipawai. Niasa narir gol hatorni somel kupau patung kapayan katanakat Real Santa Cruz tamata ucantan ha. Ukat pair gol ha Ricardo Suarez Santel kupau kim satung kayatungkan kata ucantan ha. Pair pacan ha Gilbert Alvarez kupau soktatung kata Royal Parita mata gol ucantan ha. Uka masin ka Real Santa Cruz tamaktung kapusin puntunisa hatung gip cakan kiwa. Uka Zoel Parita makatung kamayan puntunisa hatung kapair cakan karakiwa. Uka marekiwa Oriente Petrolero tamaha chusar Universitario de Vinto tamang purap tawai. Uka masin ka Oriente Petrolero tamaha tung kakimsa kalkon puntunisa ha pesket cakan kiwa. Ukat Universitario de Vinto tamaha sokta puntunisa ha kepa cakan kaska kiwa. Ukat arum haroha aurora tamaha pusikol mayoru Bolívar tamang patip kaya siwai. Narir kol José Sagredo kupau pesca kataru jantan ka. Ukaroha pusitun kasoktan kataru ka René Barbosa kupau arkup petbar gol jantan ka. Ukat aurora tamataki kol akpurin ka. Kuna taha Osvaldo Blanco kupau pescatun kakim sakalkun katar gol jantan ka. Ukan pidosa soktatun kakipsan katanakaroha Francisco da Costa kupau kim sirgol Bolívar tamatak uchharakin ka. Ukat kim sakaltun kapusin katanakaroha Leonel Justiniano kupau pusir gol jantan ka. Uka masin ka Aurora tamahatun kakim sakalkon puntunisa ka soktir cakan kiwa. Ukat Bolívar tamaha patun kapiskan puntunisa ka kinsir cakan kiwa. Hichuroh kim sana tamina kaut haraki. Nairida natawah kim sa haipuro kaltani. Guabira tamaha Real Tomaya putamampiwa Estadio Gilberto Parada token anataskani. Ukat sokta haipuroha Universitario de Sucre tamaha Atlético Palmaflor tamampiwa Estadio Olímpico Patria token anataskani. Uka marakiwa kim sakal karumatun kapiskan katanakaruha 10 chong ketamaha belum tamampiwa Estadio Hernando Siles token anataskani. Emerson Palmieri kupaha West Ham taman anatani. Pawarang kapatung kasoktan marakamau kontrat regenti. Kupaha patung kakim sakalkon maraniwa. Newcastle tamaroha Joao Pedro kupau purispa. Akan nadirhat kim 1 million euro nak Newcastle tamak payaspa. Ukam Talk Sport tamak yati. La Gaceta dello Sport tamatakejas Rafael Leao hat Milan tamaha patak pescatun million euro nak mai. Kupahalil tamat pawarang katun kalyatungkan marau kim 1 million euro nak payatat purinha. Pasir temporada hatun kapusin golanak ucantan ukam rakitun kagolanak ucantayan ha. Ander Herrera kupah pesi tamat mistunya takeha maantar purhewa. Ukam asin ha inakiu Athletic Club de Bilbao tamar purini. Ukam le Parisien tamaha yati. Barcelona tamaha tunka million euro nak Memphis de payaratir hatap suspa. Kuna teha kichak Manchester United tamaru sargaspa. Depa ikupaha Juventus tamar sarir kamanwa. Ukam birusa kichak milik kupau akatamar puris macakini. Keylor Navas kupaha Napoli taman hamakanatani. Napoles marka saranya takeha PSG taman iau sawipak suyaski. Ukam marka tamaha yati. Hichuroh Barcelona tamaha Manchester City tamampiwan ataskani. Akan ataweha sklerosis lateral amiotrofika usutoket yat hatawir yana panyatakiwa. Kim sahay puchikataniru kaltani. Estadio Spotify Camp Nou token apa sini. Uka kiuhlat kulyakanaka yakhor kama mahach aruntawi takanitaki.